Assalamu alaikum, hürmetli seyirciler. Bu UA TV stüdiyada Ukrayna haberleri bugün iyunun 25'i Bazar ertesi günü. Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko Recep Tayyip Erdoğan'ı yanıdan Türkiye prezidenti vazifesine saylanğanını hayırladı. Onun sözlerine göre Kiyev'nin niyeti Ankara ile stratejik ortalıkını inkişaf etmek ve çoğusu sahalarda işbirliğini kuvvetleştirmek. 99% bültenlere sahip çıkılgan son Erdoğan'a saylayıcılarının 53%'i kol tutkanı belli oldu. Türkiye'nin Yukarı Saylav Komisyası'nın reisi Sadi Güven bildirgenine göre kalgan reyler umumi neticelerge tesir etmeyecek. Evvel Erdoğan o zuda prezident saylavlarında yenişi hakkında bildirdi. Bundan sonra Cumhurbaşkanıyla. Şimdi prezident ve parlament için beraber çalışmak vakittır. Kavga, konflikt ve saylavlar vaktinde olgan memnuniyetsizliklerini artta kaldırmak gerekmiz. Ve memleketimizin geleceğini düşünmek gerekmiz. Adamlar bizge göstergen kol tutuvu ile bizim tülkesizligimizge korku göstergenlerine cevap verecekmiz. Şu cümleden memleket içinde ve dışta olgan terörcü teşkilatlarga. Türkiye'de parlament saylavlarında Hükümran Adalet ve İnkişaf Firkası birinci yerini tuta. Saylayıcılarının 40%'i ona rey berdi. Umumen saylavlarda 8 siyasi kuch iştirak etti. Parlamentke geçmek için 10% baryerini aşmak gerek edi. Saylavlardan son Türkiye prezidenti Darya Şeklin'e geçecek. Bu kararga geçken sene referendumda kol tuttular. Prezident memleketinin hükümeti başında turup parlamentinin kelişuvsiz nazirlerini vazifege tayin edecek. Son ise neticelerini saylav komisyası iyunun 29'unda ilan edecek. Rusya'da Ukrayna mobüslerinin sağlığı ve omuru ile bağlı tehlike iyunun 28'inde Avrupa Şurası'nın Parlament Asambleyası sesiyasında müzakere edilecek. Bunun hakkında PASE'de Ukrayna delegasyasının başı Vladimir Ariev bildirdi. Yaz sesiyası bugün Strasbourg'da açılan. Bunun ile Suriye'nin komşu olgan memleketlerde kaçaklarının humanitar vaziyetinin bağlı sualler götürülecek ve Avrupa Birliği'nin koç siyaseti müzakere edilecek. Bundan gayrı sesiyada asambleya başı saylanacak. İşgal etilgen Kırım'ın yalısında Mayıs'ın 4'ünde Rusya sınırcıları tarafından esas tutup alıngan Ukrayna balıkçılık gemisinin 4 gemicisi aşamaktan vazgeçti. Bunun hakkında advokat Edem Simidlayev bildirdi. Onun sözlerine göre kanunsuz tutup esir etilgenlerge advokatlar kırıp olamay. İşgal hakimiyeti gemi kapitanına karşı brakonyerstvo boyunca cinayi iş açtı. Ekipajga şimdilik daha kabatlav dava açılmadı. Мы уже на протяжении 20 дней не можем к ним попасть. Biz 20 kun devamında onlarga kirip olamayıq. Bizni yebermeyler. Tek bir kere ömür arkadaşlarını ve bir anaga kirmek ruhsat berildi. Ananın sözlerine göre onlar aşaşmakını reddete ve vaziyetleri pek kederlidir. Şikayet biz berdik ama kanun boyunca ceva için bir ay müddeti var ve onlar onu son günge kadar uzata. Rusya nezareti altında olgan Akmezjet Mahkemesi kanunsuz surette mahkum etilgen Volodymyr Balukh'nın muddetinden evvel azat etiluvinin bağlı davana bakmadı. Mobüs'nün advokatı Olga Dinze davanın mahkemede bakılıvu iyulunun 5'ine geçirilgenini bildirdi. Akşehir Mahkemesi'nin izini olmağını sebebinden Balukh'ны mahkeme oturuşuna getirip olamadılar. Müdafaa tarafı patronlar dep adlandırılgan davasından Balukh'ны muddetinden evvel şartlı azat etuvu hakkında müracaat etti. Kırım fermeri Volodymyr Balukh'ны 2016 senesi dekabrde Rusya kuvvetçileri silah saklap tutuvunda esassız kabatlap tutup aldı. Bu senenin yanvar ayında işgal etilgen Kırım'da Kreml'nin nezareti altında olgan mahkemesi onu 3,5 yıllık koloniya cezasını mahkum etti. Bundan gayrı Balukh'ны taqiqat tevkifhanesi başına urgan eken dep mahkum edecek olalar. Narazılık bildirip kanunsuz mahkum etilgen 99 gün devamında açılık tuta. Kırım sakini Ukrayna tarafdары olgana sebebinden siyasi represiyalar kurbanı oldu. Kaydetti ki hukuk koruyucular yarmadanın ilhak etuvi başında
Озе выдамында Украин байрағыны асып қойған еді. Украина тышқы ишлер назерлігі Русияды қанунсыз сүреті тұтылған саяси мобюслерге Украин омбудсменні көрсетмек талабынен Москваға әжелі нотасыны еберді. Бұның ақында тышқы ишлер назерлігінің спикері Марияна Бетса білдірді. Юқары Радасы инсан ақларындан векелеетлесі Людмила Денисованың сөзлеріне көре, Русия зенадашы Татьяна Москалькова Украин мобюслеріні зерет етмек реджасына жауап бермеді. Бұның әлі Русия тарафы Олег Сенцовнен видеобақ әлі бағланмақ ве Украин мобюсының фотоларына көстермек инкар еті. Сенцов террорчылықта уйдырма қабатлардан қанунсыз суретті Ямал колониясында тутула о 20 еллық апиш жазасына мәкім етілді. О 43 күн девамында ачылық тұта. Украина тарихының яны аспектлері земаневи әдебият ве тасил. Ве бұның әлі украинлерінің милли айналмасы. Бұл суалерні 9-шы халқара украинистлер конгрессы иштиракчылары музыкері етежек. О 20-ден зияды мемлекетлерден иштиракчыларны топлады. Бұндан хайры құрылтай черчевесінде 32-33 сенелерінің голодоморы ве менлік инқилабы мевзулары бойынша Түгерек масаве илми конференциялар кечірмек планлаштырылды. Конгресс 5 ел içinde бір керек кечірілі. Мұдан әвелке секіз украинистлер конгрессы гибен 13 сенесі Донецкте кечкен еді. Конгресс собирает специалистов в области. Конгресс Украин медениеті, маневи зингенлік, философия асасында мутихасларыны топлай. Ақиқатында Украин диаспорасы яшаған дүниенің әрбір мемлекетінден инсанлары топлай. Украина имиджі халқара субъекты жеттен илермесі мақсадынен бұтын дүния украинлерні бірлештірген конгресстер. Ми говоримо про те, що сталося на Майдані. Біз Майданда олып кеткен вақалар ақында айтамыз. 13 сенесі октябрьде президент вазифесіне сайланылғанымдан сон, біз Қырымның иншқали Женг Русия тежевузы ақында айтамыз. Әлбетте, бұл біз үшін де бек мұйымдыр. Біз әлімлер, ама бұл мезу еле первасызлық көстермейміз. Урметлі серджилер, бұл дақиқаға бұл сонке хабермасыды. Дәдәчі хаберлерні сізлер UATV.ua сайтымызда көре білесіңіз. UATV еле олыңыз, сағлықен қалыңыз, көрішкенде.